إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فقد فاز المتقون قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله من وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. Mauli mga umat Islam, aon duha nag-aagad, naglalawan. Kagawa, wala hiyati sintao. Uno yan tuhan, naglalawanin dua, banta. Uno yan, pag-ibadat pa Tuhan, inlawan niya, pag-ibadat pa syaitan. Banta indua ini, sa masa na to ini, naglamugay. Nag-ibadat pa Tuhan, nag-ibadat pa syaitan. Dahil nga sa babian, lingog na yung tao. Isa-isa ni habay, lingog. Hakwa bahay, lingog. Alawm kubol, lingog. Sin, wala kita ni upya panjari sin Tuhan magkalingugan. Bukunda kita ni upya panjari sin Tuhan magkailuhalaan. Bukunda kita ni upya panjari sin Tuhan siksaun ha dunya iwan adlaw akhirat. Pya panjari kita ni usin Tuhan. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula
Ani abudullah. Piapanjari kita niyo sin Tuhan magtagipon kaniya. Naruaman, nagibadat pa Tuhan, nagibadat pa Satan, isa-isa niya lingog. Nabiyadin na bang mataod na? Taingugin niyo mga tuwan empowerment sin Tuhan. Ayata suratu Yasin. Ayat ka numan, paayat ka numan tagdua. Jadi na to basahon. Yung basahon na to, signal hataas. Duang kajam, di karunin tao. Sa manasbi, 3 minit, biya singkya kaliliog. Di na makalingi patuo, di na makalingi palawa. Sa amin magkita simpat taupat kajam, wala daliaol. Iningat sin syaitan, magtag-ipon kanya yung tao. Iningat sin syaitan manasat, 2 kajam. Di laulunin tao limingkod. Way nakaka pahala sa nakaka parusa. Walakad alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ayat kanuman. Hasura Yasin. In Surah Yasin, bang nato nabasa, mabuwa ka to taning syaitan. Imbihaon taon na imiwa ka syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Hipatumtum sin Allah Ta'ala. Harwa tumpukan. Hanag mamaksiat, iban wala. Alam amurukum. Alam usikum. Alam ahad baini wa bainakum. Kaya lupahan niyo ka. Injanjihan tara na to. Kaya lupahan niyo ka. Inwasihat piraku maun kaniyo. Kaya lupahan niyo. Inpardakan ko kaniyo. Uno yan. In syaitan banta niyo. Tiniyo kuno mga tuan. Bang bukon na ibadat pa Tuhan. Ibadat na pa syaitan. Allah ta'budu syaitan. Ibadat. Inliapan. Sinin pag-ibadat harap sadya pa Tuhan. Na nag-ibadat na tao panapso. Nag-ibadat na tao pasahwat. Nag-ibadat na tao papatta. Nag-ibadat na tao papandungog. Nag-ibadat na tao hansam. Nag-ibadat din usuga beauty. Iningat sin syaitan. Sin labi iningat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kaida syaitana kana da'ifa. Malamma. Sa may tay manusia wala pa nasasasat 5 mana. Sabab wala sila nagtag-ipon marayaw patuhan. Wa ani ubuduni parman sin Allah Ta'ala. Makasay kau, malamma kau, hatulakan kau, haununo pakaradyaan, para yawain pagtagipon mo kako. Nalilingon na to kung imbaran na to biyahon. Bang ahuno kita nyo nagparayaw. Hapag tiyaunan dato, hindi karuunin tao. Isa-isa niya, mamakanggatos tagkay managpatta, isa-isa niya ra. Taan niyo mga tuwan. Wa ani abuduni hadha siratun mustaqim. Ay kamu mag-ibadat pa Satan, misan hang kakulap. Maita, masipug na kamu yan diha dunya. Masipug na kamu simbaran niyo. Nagsipug na kamu simpangatod niyo. Nagsipug na kamu simpikilan niyo. Nagsipug na kamu siningat niyo. Hadha siratun mustaqim. In pag-ibadat pa Tuhan, amo yan ini katudyo niyo, pamarayaw hakatan hinang niyo. Na Tuhan, inlingog amano siya biyahon, way pag-ibadat. Nag-ibadat sa mga adat. Nag-ibadat sa way sipog. Taan niyo yan.
Ani abuduni hadha siratum mustaqim. Pagtag-ipon sadya kamu patuhan niyo. Bang kamu nagtag-ipon patuhan niyo, di kamu si mimay. Manulin tulinin akal niyo, manulin tulinin pikilan niyo, manulin tulinin jasad niyo, manulin tulinin nyawalihan niyo, harap pakabayaan sintuhan, di kamu manghapit-hapit, sabab haupo dahin waktu niyo, haupo dahin umul niyo, haupo da. Sa way inu-inu na to. Sinyari haumat hinapusan ini, insa taud-taud. Inta tataud-taud tatandasan. Innahu lakum aduun mubin. Subay kau hantag upat kajam, dumiwan sinadlaw. Nakapangatu kau marayaw. Sa dituan pag kitaon sintaw, nakapangatuwa ba siya yaon? Halaw masjid, nakapangatura ba siya yaon? Halaw sambahayang, nakapangatura ba siya yaon? Ihati yung sintaw, bang dinihabasaw din ayatin. Nah, uno yan imbita sin Allah Ta'ala pag-uus yan. Nawang kamu ridabang ato, nag-ibadat kamu patuhan niyo, nag-ibadat na kamu pasaitan, walakad adalla minkum jibillan kasira. Mataod na umat na kauna rin kaniyo nasasat sin syaitan. Nawang mataod na umat na kauna, sa taod-taod din umat ini. Hamagtiyaon sadya. Hang kabulan da magtiyaon, hibukit na isab sinusub. Hamagtay anak sadya. Di misan kayo ngatan sinamain lupasin anak niya. Hipagbukit pa basura. Sa uwira inu-inusin tao. Maita niya mga hibukitin anak niya. Maita niya mga hipagilin anak niya. Maita niya mga tuntutanin anak niya. Maita wayron inu-inu ni anak niya, nakakaon ka, way uno ka. Taniyo mga tuan. Walakad adalla minkum jibillan kasira. Pamansin Allah Ta'ala, mataud na manusia, nataabit si syaitan, di na mag-ibadat patuhan. Umat na kauna. Nabiya din na umat ini, hinambok tao pating silpon dera. Misanin manasbi subhanallah, bukun bihanin panasbi niya. Sinim panasbi niya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, halawm sin sambahayang, ampunun na sintuhanin dusan niya. Nakiukan na iblis, sinanasbiyaw lang nakako da. Sa wala niya, raya ka din kabayaan sintuhan. Wala niya rapya kay, insan jatay panibak kakong. Taniyo mga tuan. Walakad adalla minkum jibillan kasira. Mataud na manusia. Hisimbetaan. Taniyo. Amin na kau na rin kaniyo sa taud-taud manusia. Hamasasin Nabi Allah Nuh. Kapituan taurin na inwala na sasat sin syaitan. Amin dito na sila hataas sinadyong si makat pa yung syaitan. Laong sin Nabi Allah Nuh, may takaw yan niya rin. Magbahagi kitalong niya. Kaya mo na yung jasad nila, kako na yung walihan nila. Nakati kuno yan. Inialop sintaw yahong jasad. Inusog hang kapito, makato maggunting. Ubos magbagong, ubos mag-ugab-ugab. Ubos pintahon, makaupat pintahon. Hisin naghindok kaniya yan. Inon niya itong putiun. Astagfirullahaladzim. Yan datuhanin tao nagliliki-liki.
mal'unun nakamatawd biyaitaan sin Nabi, nakatunya biyalikan, mal'unun wa mal'unun. Kaya ya Rasulullah, isim biyaitaan mo piyagmulkaan yan. Narida kahakarun sin tao. Wala lang nalimaggoyin uko, wala nalimaggoyin tiyan ko. Piyagmulkaan sin Allahu Ta'ala hindi makada kabayaan niya. Tanyo mga tuwan. Na, walakad adalla minkum jibillan kasira. Sa taud-taud manusia na laong haumat na kauna, nabiyadin na haumat ini. Tanyo mga tuwan. Unim beta sin Tuhan, di na magtuhan kaniya, magtuhan na hasin, magtuhan na halingkat, magtuhan na kawasa, hipiraon, nagtuhan na kawasa, nagtuhan na sin nalumus. Hikaron, nagtuhan na ingat. Nanauno siya, tiyon sin lupa. Naman siya na to ini. Di naman ba timpatuhanan sin tao? Sa waira inu sin tao. Walakad adalla minkum jibillan kasira. Sa taud-taud na manusia, nasasatsin sa ita na umat na kauna, nabiyadin na umat ini. Apalam takunu takilun? Di pa kamu mangannal marayaw? Di niyo pa usalo ng pikilan niyo? Makad naman kamu simpikilan. Masasat naman kamu sin syaitan. Apalam takunu takilun. Wayron da si man yang nagmaksiat patuhan. Wayron da si man yang naglimot. Wayron da si man yang nagigil. Wayron da si man yang nagmaksiat. Wayron da si man yang nanggina. Wayron da si man yang nanakaw. Wayron da si man yang naginumalak. Wayron da si man yang nagpulak kanat. Naisiw rin masanyang. Amurain niya kada kabayaan sin Tuhan. Sa yung pangatod sin tao-tao pa isi. Walang nakalagihan sin tao yaon. Inta kalagihan, amin makad siya kabayaan sin tao. Magada kabayaan sin Tuhan, pangatod sin tao ay kalagihan. Ja al-Islamu ghariba. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di matungin agama piaginu-inu sin tao. Magbalik pag inu-inu ra sin tao. Nabiyaw nag-inu-inu nin tao. Hinda siyo sila yung ulong, nabiyaw nin hantang nila. Di lumamud ka to magdisko. Di lumamud ka to magpasyal. Di niya misan pindahon ninuno niya. Yan na tuwan. Naunin beta sin Allah Ta'ala. Apalam takunu takilun. Di lang ta kamu akkal. Inakkal niyo paagaron niyo ra Quran. Na inakkal sin tawiyaon piangatkal. Bang siya lang na maingat day sa bako. Bang siya dinyos day sa bako. Piyon nakita niyo sin Tuhan ha Quran. In katanya to paagarun na to na kabayaan niya, di na to na paagarun na kabayaan na to. Na, amuyad to mga anak po, apalam takunu takilun. Mangannal kita niyo marayaw. Wayron si man yang nagibadat patuhanin, si man yang da amuran niya kada kabayaan sin Tuhan. Na wang sopa may manusia, di niya pa kayo ninagkal niya. Di niya pa agarun pasulat sin Tuhan kaniya. Amurin agarun niya. Biakan Karun, biakan Fir'aun, biakan Namrud. Hajihi Jahannam. Aunda paghulaan nila. Intawri mabaya diha dunya, di na mabaya miga dunya, mabaya kawi bandingi. Wayron da dunya, tunaon da sin Tuhan. Harap da pakain. Lillahi mulku samawati wal ard.
Tuhan yang nagpapanjari sin langit, iwan sin halawm niya, iwan sin katantan, wa ilallahi turja'ul umur. Wa ira makapin, magbing da kaniya. Naharap na pakain. Marayaw harap pasulga. Mangi harap pa pinal ka jahannam. Sa ira inu-inusin tao. Saan lang nakaingatan, bang isumakad to. Kami atawa sila. Sin kaya ingatan na asal. Tani mga tuan. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Parman sin Allah Ta'ala. Amin di niura akaruning kabayaan sin Tuhan niyo. Sin piarahan kamu pagkaun marayaw, pag-inom marayaw, kagugunahan marayaw. Sa iusal niura nagibadat da kamu pasaitan. Di niura usalon magibadat kamu patuhan. Hajihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Irasuk na mo da kamu parman sinallahu ta'ala. Palawm sinapinal ka jahannam. Nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah. Ittaqullaha subhanahu wa ta'ala faqad fajal muttaquna fid dunya wal akhirah. Mahuli mga umat Islam, magmabuka kita niyo, magibadat kita niyo sin pag-ibadat matan pa Tuhan. Aun na pangilahan sin di na makaatoy mano si asaytan. Aun na pangilahan sin wala na ingat sin tawin syaitan bantan niya kawahan tagupat ka dyan. An Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Ayyub ala adulluka ala tijara ala adulluka ala amalin yardahu Allah wa rasuluh. Qala bala ya Rasulullah. Baita dengkan Anas radhiyallahu an. Sabunnal-bunnal to nagsabda injunjungan kan Abi Ayyub. Hamuk sahabat pilihan. Pia pag-ibadat niya, inalta niya pa Tuhan. Pia pag-ibadat niya, walihan niya, injasyad niya, impito ang gautabaran niya pa Tuhan. In pagkaun niya, in rejikit niya, wala niya liamuran sintu. Way siya nakapag-abu. Patuhan, iwan papagkahin niya. Way siya nakapag-riya. Patuhan, iwan papagkahin niya. Way ramisan siya nakapagparungog-dungog sindayaw niya. Imma sa ini, dahita sin Nabi, mataud mano siya. Magpudji simbaran, sinwala niya nahinang. Ingkusog sin syaitan manasat. Ang yan lang nabukon ako, bang yan bukon pikilan ko. Di sa silan marihan. Unim beta sin Nabi ka Nabi Ayub. Mabaya kakawaitaan ko sin usaha haantara mo iban sin Tuhan di ko malugi. Na Tuhan iniingat sin tawbihan usaha lasun. 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 Usaha lasun.
Masunugin atay niya, masunugin jantung niya, masunugin kauman, maluwing paghula. Kang siyan usaha. Usaha sin demokrasi. Maglubudon niya. Maglubumano siya. Mag-sacrifice taong bangman makawa nila, imaksud nila. Ala adulluka ala amalin yardahu Allah wa rasulah. Karwa, mabaya ka kau, waitaan ko sinhinang. Kakuyagan kau sin Tuhan iwan sin Rasul niya. Di tuan nga tun sin tao yung biyahe ni. Kaya nga tun sin tao, unubahain pantalon marayaw, uyuman kita sin tao bang nagpapantalon, na pantalon pirit. Ito ikuno yan. 7,000 pantalon pirit, ang pamagpatta isa-isa. Tani walong ng pantalon ko, pirit, kapatan ngayon nal ka. Uy, hati, kuyagan kau simbihan. Kita ni walong nin uko. Pila tahon niya unway nabuhok, bihawon tagabuhok na. Uy, may taed to. Na, unin sambag sin Abi Ayub, bala ya Rasulullah, baytay ako. Sabab, makuyag siya hadon nga, lawing kuyag nga adlaw akhirat, in kita niyo bihawon way na, dunya na sadyak. Na, kala bala ya Rasulullah. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikaisa. Sil bainaka wa bainallah. Ayaw mo to bugtuin palsugpatan mo hantara mo iwan sin Tuhan. Bang nabugto din akaw mga to pasaitan. In syaitan dua. Syaitan iblis iwan syaitan tao. Uno yan, iwaswisu fi sudurin nas, larako ni natay mo, bang larak na natay mo, laraking katan. Tani mga to. Sil bainahu wa bainallah. Ayaw mo tudbog to ang pagsugpatan mo, hantara mo iban sin Tuhan mo. Nabiyadiin. Hatu para kala. Uno yan, imanu billah. Pakusukan pag-iman mo. Giyaan nga antuan, sinto yung pag-iman. Uno pa, wa tauhidi, pakusukan pangnunggal mo patuhan. Amin la ilaha illallah, way maglapal. Sintimbangon na in langit, iwan lupa, iwan sinluon niya, mabugat in karayawan sin la ilaha illallah, nagtataka din tawang ang mapatay kampung. Bukon pa isabkurik yung paglapal. Taniyo mga tuwan. Na, hikarua. Sil bainaka wa bainan nas idha tafasadu wa idha tabagadu. Hikarua. Ay mubugto yung palsugpatan mo pa manusia. Misan pa kau kaya astulan na. Misan pa kau kaya bungisan na. Pasari na siya magbungis isa-isa niya. Nag-ibadatin tao. Maastula pang daig, maastula tay manghud, maastula langgong, maastula bagay. Saan jatasan sin syaitan? Sil bainaka wa bainan nas, idza tabagadu wa tabaadu. Amin lumayo na siya rin kay mo. Suka na siya. Biyahon tuwan yan, bye-bye. Kadto na kaulong niya. Ayaw. Pangasubuhan kau sintuan adlaw susungon. Sinuno? Anar rahim. Pia panjari ko yung pagkasibang paglasa. Recognize mo ba yung ulungon ako ba yung kasihon ako? Pia kay mura. Tayan tuwan. Ahihon matawad na usog. Maapda ko man, mabungis na asawa. Mahita, nakita budyang-budyang. Manglag dahon kahoy, manglag pais kahoy, pag-ubat sin bukog niya, pag-ubat sin ugat niya, mag-uno. Ang pakumusog mag-ibadat,
Ang pakumusog manas binaglilingkod. Yung panasbi kaw naglilingkod. Panasbi kaw, bihawon tuhan way. Sa nagkikita patta, nagkukulang, nagkikid, nagdaraob, nagdaraya, pakayon kata. Na. Sil bainaka wa bainan nasi jata pasadu wa tabagadu. Ay kaumasto na pagkahimo. Amin maasto na kayo mo, uyo mira. Sa kalitunang niya, nagtatay ko uyuman. Nagkikid uyuman, nag-aalop uyuman. Kahit tayo manghod niya, kampong niya, tawalaw simbahay, kiukubian ni sabdo madlaw. Taan yung mga to. Larakon niyang sara sentuhan ay kumagad, dayawara. Lumayo siya, urulara. Umastol siya, ayawra. Ay ikaw simingod ka niya magastol. Taan yung mga to. Wakarrib bainahum. Amin lumayo siya, suok ka na siya. Nabihaw, in tawad sinikasuok mo ka niya. Yung kawabay, masuok na kaw ka niya. Sa pasuokon sintao, ato niya. Banta niya. Taan yung mga tuwan. Na, bangyad to na hinang mo imbihad to ragbos. Ahabbakallahu fid dunya wal akhirah. Kalasahan kau sintuhan na dunya sambil parlawan. وَيَرْدَاكَ فِي أَمَلِي وَيُبَارِكْ لَهُ فِي. Papagbarakatun sintuhanin hinang mo. Iwandi kau lisuan hay nang marayaw, astulan na kau hay nang mangi. Biyahon baliskat. Pagkawahan sinturuan ka dyan. Yung mabaya minum, di na makainom. Sa mabiyahon sila naglilingkod. Malayang kanti sa dyan iultin nila. Tani yung mga tuwan. Na, unin bihad to ragbos, bang madto na hinangin nasabot yad to, sa dakaton yuhibbullah, nakapagsarak kakaw, sinsarak kakakuyagan sintuhan, inbihahon, nagsarak kakakuyagan sintao. Busing lang na, kuno ko magsarak kakamo. Ba't tumagat na kami dito hamul? Uy, ngayon original bus mo. Amin di pagkaunuhan. Amin di pag-astulan. Maastol siya bang way mangayo kaniya. Maastol siya bang way roon na. Hikarwa. It kurakabatin minan na. Miyahal di ka na siya sintuha di nga pinal ka jahannam. Hikatu mayufiratullah. Iampun na sintuhanin dosa niya. Hikaupat. Nailud darajatil aliyah fid dunya wal akhirah. Madawhat niya, hari madawhat singkay manan in darajat sa taas-taas hantara niya patuhan hadunya iwan hadlaw akhirat. Sallu ala nabiyikum fa inna jalla wa ala yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأبوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهائن يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤجوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Tastaqimu sufufakum tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.